Nepi dan beli setate di sisin tiang irage nanem tresne jak duwe. Jani tingkah beli sube merubah ngai hatin tiang curiga. Tiang nyoba ngenehan apa ke beli tiang ken beli mendep jani beli megedi tanpa alasan. Rikale hatin tiang nu demen, kenapa beli berubah? Rikale tresnan tiang nu ken beli, yen beli sube ngomong jujur ken tiang, kerana sangat ngai sakit beli hilang tanpa alasan pasti.